bez internet, na mobil len, bez mreža i bez kredita, kam se koji den nedostapen i nervozen. Od Pripetke se zmenam odam na pospet, bez kredit mal, pari sum dal i gledam šok, al de ne stigna smetkata. Zaprepasten i nervozen, na operator mu speja vse pored, a da vi soret po doma, pa da vi vo firma se pored, a da vi si znaješ po doma, pa da bide posle ramna smetkata. Nov mobil len, slab internet, bez mreža i bez veza, kam se koji den, pak nervozen, nedostapen, me najdovte so duša, kje me tupite, bez kola sum, bez pasoš sum, pa majka mu odkade vakva smetkata. 5.000 za roaming, će dojdam jaz da vi ja isprav greškata, a da vi soret po doma, pa da vi vo firma se pored, a da vi si znaješ po doma, pa da bide posle ramna smetkata.